Kasilele mango, ranwat sepil luglugay to kupuran koros onganan program wet ye rongan koko asok rerek tabi sila tupene o lukuton ranwat ye Elder Fred Carl me koto sang ni momotso and Christian Mission Fellowship o ye Fred me bangwia atail so kasukul ranwat me pituen kasampalpen Mamor and Solang. Hoy pan mo itong Elder Fred Kentolao song kawewe tama kom kuno pong kupurkan chorus round. Kalangan o kasililya main ko kapanga samatrail Koht. Ranwat When electoral karos kak masani te patrowan liko yu me intring toto lale o nan liko wet oralap silu me yei megtel ban songane ku banenan marainan ranwat kayu oralap masani Mwomwen aramas rehn Koht keryawan oralap yei tuen Koht o kasiluun oralap ye penainay and Koht. Eri imen kitailen trap kita ye oralap kayo me kosoya Mwomwen aramas rehn Koht. Kitail ban toti dopat kitail kak patrowan te masani ponopon silu mie me ye kayawin ponopon seryo miminan waranget o autapen ponopon wet esyota syanama wali seliping o pon serwet esansal me ngay me intring pawe ngay te aramas pilga kamui men intring pon serwet kasaleta kaunin ay maur te maurin aramas men isimakin kakaun keryawan ponopon o lopuyo kupurmak lopuyo mimi maslikin ponopon wet keryawan ponopon te keryawan siyang naramas mesansal wasat yei autepen ponopon wet eson timau o serwet lopuo ut mier pawon serwet o ngay te kamui uter mimi pa ap miminan ponopon wet o kasiluwen ponopon yei epil lisel ping laraw tepekan o serwet pil mimite o komit tengay me ut tapawe a lopuwet ut kosautipa pil mimi nan ponopon wet o imen katete tatame songen aramas te silu ni samba me mie sote riau o sote bayu song te silu yei mesansal nan ponopon pukat o pawet kitail kak masani te patrowan lopuyo me Jesus Christ me kilel bawe o kaiti topat ni kapiet ye kisini yo me hel me entintring bawe o nan puksarawi kitail kak watek me wasariyawet karosmie imen kitailen tepta nan ponopon kayo nan ponopon kayo ponopon wet o autapekat kasaleta tuan maurin aramasemen me ibuti yang sampa ni ainsyo me seri kakairta kayawan ibuti met aramasemen me ibuti o kin memorki pain insene memorki maurio me paini me kakaon amor i me ngay me kilikilel pon serwet te kamui pilka kamui ranwet aramas menet ekak mimi na isongan kapal troto magitail kak wewe granwat ni samba me ekak mimi nan kapalen min kasaliel kak mimi nan kapalen popot kak mimi na isongan kapal yume kitail aramas kin anikin ni samba niya siya magitail ibuti yang sambawat Eri
Niyay siya aramas menet kin miminan kapalwat. Ikamelele me kak miyet peitek pan para tanana maur tanana lamalam. Tame ipugiti samba. Yakar panay ko to sambawat. Me ban kakate ko siya. Tame kare tay miminan siyongan maurwat. Baikin kak ayanan troto ayap surukin kakaleti. Eri, puen sapang kayawin peitek. Wasat kasalayang kitrail siyong limaw. Api kamelele mebil kak troto siyang nanpuk sarawi. Ap siyong limaw makilili wasat. Karapen aramas menet milanan siyong ni rair tuwatramet. Kayo. Yay kitrail pan kilangnan melkaka. Limay sa kayo limaw. Puen sapang peitek kayo me. Iapchen kasaleta tama karet ay miminan maurwat. Nan melkaka limay sa kayo limaw. Kasalayang kitrail te masani. Aramas suwat men ngay sang niyay iputi. Ikin mimi pan manaman and tip sang ran me iputi. Wewe kiya kasalayang kitrail me kitrail aramas iputi tenan tip. Kitrail iputi tenan tip. Keriawan peitek me aramas menet pilkak trongolen ki. Kakatapil peitang ki tipwet trep sangya. Nan rom limaw isek riyaw. Kasalayang kitrail me tip trep tong samba sang rehn aramas tremen. Ap trialanger mela mela lelonger aramas karos. Kupurma kom kawo ta masih aramas menen me tapi itong tip samba. Kalangan kitrail karos wewe kime. Wasat ko ya atam. Trepin aramas me Koht katin kapikatar te uyatar nan matualiniten. O aramas menet tip me sainsal sang rehn aramas met kayo trepin aramas. Yei sapik ni rong masinin Koht kekelikin Koht rongi apsodo kapayata. Imet tipwet lel kitong kitrail ranwat. Pagi kitrail karos uya katotoken atam. Kitrail aramas karos. Imagara ta kitrail ibutite nanti. Ibutite nanti. Pagi kitrail uya katotoken atam. Kasiluwen peitek me aramas menet kwilgak aniki yei songan aramasta. Songan aramasta nga me miminan mauren me ibutite nanti. O me kiniputi o so kitibwet. Ikamelele me rom silu riesek silu kak so say kitrail. Masani aramas karos uyatar tip. O irail karos to sanger sapelemen Koht lingan me ekin ketikiyong aramas. Wasat kasalayang kitrail me aramas karos. Aramas labalap, aramas tukutuk, aramas kepwepwe, aramas semwemwe, aramas unsek, aramas mesotong unsek, songen aramas karos. Mimi wasat. Buksaraw kasalayang kitrail sain salamaw. Tene aramas karos uyatar tip. Weweki nanmarkikan, litukan, pilyang mimi na nirairet. Karos may iputi yang sampawat uyatar tip. Karos magoto murinadam. Karos may iputi sang renadam. Iputi yang tong samba. Kabayawan peitek may aramas menet pilga kaniki yei kakatendang ngay aramas Mwomwen. Iputi samba imiminan maurwat tama karada pa ikin wiyata mau ikin kakaki sa mayo inay ikin sawa sa aramas ikin mayrong ikin yang sawa sa totokin momotso tepil songan totok mau toto ikin yang wiyang nan ay siya wana isak payo kak sawa sa ikitrail puen kawawa yang kitrail songan momen mata-mataw de songan momen aramas menet
Ay siya unisik payo wano masani kit karos tibatar pil at wiwi amaukan samin lar kowalap. Pueki tibatakan seraseng tren truke meng makisini yang kin ipipir seli. Hallelujah. Om kupriya masaru wagi Isaiah kasili yung tail me. Atal wiwi amaukan te song trikan Siapa waik talaran kot? Sodeban waik talaran kot. Tama ba waik talaran kot? Yei begitel koko yang ketel ban lel. Kala. Ikamelele me ketelan anak ketelen toti sang met apan kak sansel yang ketel. Tama ketelan anak en uya. Kalimawen peitek me aramas menet pilkak tengolen ki yei tame I anane ese te wewe ki. Romono riesek silu masani pepainen tip yanane wewe ke pepainen tip yei mela ap supplement Koht kisaki sapan yei more shotrik ren Christ Jesus atail count Eri wewe ki mela makom osaya mela paluar te melan palingen imenekis kawewe tuan trepin aramas kasale yang getel tuan mela me wasat songo-songon kawewe yang kecil. Koht masa ni yang atam o Eve. Masa ni yang poputo kumaka kang wantu ke karosnan madualet ap eutre kumade basair pe ansyo me kumabanale kumaban mela. Ni ansyo me poputo et stoke dar te kangatar wantu ken me irasyote ban Koht masa ni yang rai ranter toke ansyo wote Iramela ap iralia lu irarukula. Me kasale yang kecil me iramela ni palingen katingin palu utuk. Melan palingen melelong popotwet. I mela me wasat songo-songon kasale yang kecil. Wewe ke magtaiban memortenan tip. O lelong atay ranin masil sang sambawat palingen atay bil mela. Tel situ bangga yang sosok ke win Koht. Metro bawa ke melan palingen. Pengen sudah mela. Abu ngen nara masuk katoror lasang. Katoror lasang. Sainsal ni ansyo me popouto mela ni palingen aira kilangan ta meira kilgilisyo. Pwe kilinganen kotro me kal kawira I me pan kosang kecil. Eri Taulasang tene ap supplement Koht kisaki sapan yei more shotrik ren Christ Jesus. Me wewe ki Christ me kitail kiligilang bon lopuat te patpatrowan te mamasani bon lopuat yei me watong kitail more shotrik me shotrik pay. Kakalabak remo me kot elder. Pag kung kasaleta me painen tip mela. Kisakis en more sotuk sangren Koht yei kisakis yo sangren Jesus Christ me tasirang pain. Sodeban pain. Ruwag mai mela ni palingen ngay me kotok ang ye painen mela. Painen deep mela. Po yei sansal wasat me ansyo magdal miminan morwet nan kayawin ponopon me ngay me pin kakao na imor sote men me kauni wewagi imemor ke me pukat karos. Tip mawia kau na penai mau. Karena tahu tadi panala pui-pui. Utan di panala pui-pui yang mela paling en. Ikut toke itu. Ngai me kotoke itu. Nor sok juga ya kisah-kisah mesir pui-pui. Uya kisah-kisah mesir pui-pui. Wenele ansung ketail aramas dalam kota le yang ketail kisah-kisah mesir pui-pui wet. Ikamelele me sain salamau tama kita leu ke pener me pit tuan Mwomwen aramas rehn Koht aramas menet miminan maurwet pueki me maurki maur and deep iputi yang lole o wiye me maurki ap kapanga Koht pueki Koht mangi Koht me kita wiye papa e wiya Koht en trapio imui I me trapia ta wiya ta aramas I me keten kupure ta aramas o wasam me bil aramas pan I misek laye I me bil ban kapung
aramas menet. Kareta peni mangi tama ketel soso pai peni mangi ya wasa ketel sei loki. Ap ketin kubureta en kataroto sapul meyeros retel ni sampawat. Ria sainsal nan essential nan tama ketel eugupener wasat o essential yang ketel mau me aramas menet me meur ki tip me kareta mimi nan songan meur tu etemet eri puyen kabatayeng puyen kaken essential mawong ketel nan son walu silisek riau kasaleta me aramas menet ana mekot pinchi ses masani kumail pan tete kila me melelo o me melelo me kakkaseleten kumail la tame melel me tailanan tailen tete ki tame melel me tailananen wewe ki pin puksaraw kaseling tailan Genesis riese kono me mie euran me Koht katin kapagata samba o tarani siu Koht katin kapangida samba o nek Erini kawana wenran. Ap kubreta me pan wiyata aramas. Me tuete i. Nan Genesis eurese kono Koht katin masani. Amet kitail pan wiyata aramas. Kitail pan wiyata aramas. Raseng kitail. Repan. Aniki manaman. Encounter mamakan. Menpirkan. Man o lawalo. Man laut o tikitik koros. Imen kitailen wewe ke makitail aramasakay me Koht magatin kubreta kitailen soso ke sambawat o kitailen apapali o sinsile ongi kitail wiya supplement Koht aramas koporopor kay me ki kitail tiyang ki sambawat kitailen apapali sabul makapagpengkan kitailen sinsile o kakaon ranwat Wegi atal aramas menet ekakaseling tel mesuto wewe kita me ko don wiya sambawat di makarata milana songon maurtu etemet eu karasaras men karasayang ketail ma posat kaseleta me ketail ko don pil kakaon men pir kan apapali mainko men pir kan maktail pan ka wewe kiarail maur No kan kin pipir sili raparapagi kenen niray sirikan mongekan sirikan kin miminan nan pasarail kan o maskun wiya sainsara wiya tarail no pan kasi tiyang mga nanawarail. Ang sabi menpir kan kasail kin kilangat akin syok tamag kasail kin sabin kodo nan mga trail kasailen kamela. Apatrail pukok kasailen napapaliyo sinsile. Iyew men karasaras kayo may men karasayang kasail tuwan kasampalin atrail puko me Koht kat kiyang kasail. Eri pueki amu pan wewe kilarme komi wiyawita rasen Koht nintuan Mwomwen Koht esain salamau me wasan kawitwet ekake kasaleta me mie mekot me kom shoto wewe ki me kom mimi kinan teket kinan ni rairwet eri magtail pan kak en metawe tame kareta imiminani rairwet pueki ngay aramasamen me Koht makatin katkitinya to sambawat problem in wasat the kapal in wasat magtal mikila wasat pueki tame setan kisang ren trepinaramas nan matwelo i makareta kitail shoto wewe kiki momonatail maur ni atail ibuti yang sambawat pueki Tame utan koyang tren trepinaramas eko sanger. Ime kardanan kayuun karon riyaw isak payo kasaliyang kitail me memen me syotakin aniki ngayon sarawi syotagak alek kisakiskan mekin pilsang ren ngayon ngeno pil syotagak weweki Song pukat pwe ekin wiyaki mekot mal. Ansi may miminan mauret te aramas menet. Apan rong masinin Koht. Apan rong patak. Apan kilikilang mana-mana. Apan wiyaki mekot mal. Pweki
Tame utan koyang trepinaramasyo kupur-pur sanger. Ime kapal ne aramas menet milalole. Ap kabanga Koht, pagi Koht wiya Koht men melimpok o mangi atail mo ruisek. Ime kareta nan son siluwe se kono. Koht katin masani puyeiwen Koht katin lolole samba me akat kito ki sabel me yeros. Pues memen makin poson la en der salongala a enan ki maur sotuk. Hallelujah. Wasat kasalayang kitail. Me Koht katin pokpok i kitail, de katin lolole kitail, me wewe ki limpoken Koht. Mimi te potail asya me kitail mimi wasat. Kitail mimi nan maurio me maur pan tip. Koht mangi o Koht katin lolole kitail. Koht pokong kitail, I karapen lobuen Christ esansal wasat men I karapen katar to sabul me yeros pueki enkak wai kitail sang wasat pueki makitail ban mimi wasat akitail situban kak yangan ke maur sot Puksaro masa ime ni ralu yar mas tipana kay akau no katar to sabul me yeros. Ye ime sansalong tal nan iwani siluwe sa kono buye tuan Koht akatin pokong samba me katar kito Christ. Pilnan Rom 5-8 kasalayang kitail me masani ap Koht katin kasalayang kitail uwen sabole me limpok on kitail pweni ansyo me kitail mimi tenan tip Christ katin pogin kitail la. Hallelujah. Wasat kasalayang kitail me ansyo me kitail mimi tenan tip Christ polar. Wewe kema serme belibuting kapan kau Christ bil pogilar. Serme bil bani buti ponget lakap kokola Christ pogilar. Wawagi limpak wen esota kak poi. Esota ban poi. Unconditional love. Kata no eba wiatam me iwarong Koten makong ye. Amen. Wagi Rom 5-8 ko sen kitail wiar mas tipana Christ kasto. Sote megot kitail kak en pain kita maur wet wegi Christ paintar nak. It me agayar maskin ko siya ipan law kamawi yela ayam pan koweng nan mauring solong. Esan solong tal nan irel me kom kasalitan me kitail tipana Christ kasto. Christ kasto. So kotore anso wet. Anso wet. Buksaro masa ni me anso magarong. Anso magarong kapitiye. Kadai ran wajay ran ko maur. Yeremen indindai ibang kapung yela mai ibang kamoy Christ klep ka kamawi kitail la. Amen. Kasi ang paliret puegi anso me aramas mimitanan tip a Christ polar. Populasyon par riakit sa malar. Bilpogin kitail la ranwat. Pagkitailan ipaintar siya ang karos pagkitailan kakyang kamorla. Pilran ko tumawagan. Aramas menet kak pidanggi ayatuan na iban kak kola ni lopo Son nan son isek bayo wano kasalayang kitail tuan limpokan Koht tena Jesus ap katin masani ngay me al, ngay me melel, ngay me maur. Siyota me kakolang semay, maso ngay. Hallelujah. Nan pukin son kasalayang kitailer pain Jesus me mamasen wasat. Tene, ngay me al, ngay me melel, ngay me maur. Siyota me kakola ren semay, maso ngay. Nan son, pilson limaw riyesek payo. Epil masani, iintayang kumail ni Melel, memen makin rong ay patak, o poson I makatin kataryeto, yay I me anikid maursotuk, sotapan lelong katik, pueki si palasanger mela o lelong maur. Wasat kasalayang kitail me, pueki, atail rong, o kamelele, o kapayata, akitail si palasanger mela, lelong maur. Wawag rong to poson. Rong o kamelele poson. Weweki magtail ban kak weweki puksarawi
ang show koros tame akin mamasani kitailen ani ki poson ang show koros tame kitail rong sang nan masinin Koht kitailen kin poson pagi Koht men magtail wi papa Koht men magtail wi wat puki Koht men magtail kin wi rong Koht melelemen asyado kin likam eri ite al on Jesus Christ pagi pain son siluwe sa kuno kasali ang trailer me Koht pa ko ang trail me katar kito Jesus Christ pagi trailen ter salong alak trailen kakan ke maur the maur shot so ni sek payo wono kasali ang trail me ite alen met pagi trailen kakyangan ke maur wet so only maur isek payo den makerong kamelele kanana kan rong o poson kay di dawasat tel ka kilang lo puyo mimi masligin ponopon wet wewe ke more wet ngay makakaon lo puan Christ mimi masligi wewe ke tama ke tel ronger wasat me pit lo puwet e kasaleta me aramas menet kapal wet me mimi lole puegi lo puan Christ shote yang aramas menet kak miminan morwot puegi shote wewe ki me Christ pointar songkoros eri nan kaudial siluri isek e kasaleng ketrail me e masani yet rong yet leler ni omwenim o wiye letelet memen makin rong leyet o ritingatangye wanim iban petalong rehn animwe o iban yangi o eban yangye seapan konokonot haleluya iben kasali yang ketal teme wanim wet turn up mimilole absorte men liki wanim wet pan wiye letelet ni atel mongyong nibong niran Shurban uti. Song teriau me pan kauti letele tuat na tail maur. Niyan siya magtail pan miminan maurwat. Kayo ma mela pan ale komuyong ngay. Tap siya teritung atawanimwat. Ime pan kauti letele tuat. Kariau makita pan ritung atangi wanimunata mongyong ranwat letele tuat pan uti. Ite song riawat me pan kauti letele tuat. Letele tuat pan wi letele mela. Risong riautre me ban kauti letele tuat. Arian suwat Koht wiya letelet ni wani menetal mongyong. Ter kakap takaila mongyong ritungang kauno. Peuran at the close wanim. Tais juga yang tolong me kakap takaila mongyong. Kalangan ikamelele me sang salamau ta magtrail ronger lelete orang suwat o trail banu to di wasat. Talga kilang be arote kasingkat yowat uditong nanel me imenegis kawawa yang ketail me sang nan son silu isekwalu me masani memen me posoni sodeban pakatikta memen me sode poson yei me pakatiktar pueki sode poson supplement Koht yeros aramas karos me ban rong masinin Koht o short kamelele utan wasat wiya wasan katik i wasa me samba pon pan aleye katik pen tame arail pilipil merawiyata ni arail rong o short kamelele de short poson eri pueki aramas menet ma pilata and wait nanal me pain so na isek payo wono kasalitar ngay me al ngay me melel ngay me maur so de mga kulang rain semay masongay makomuyatar pilipiluwat pakomuyan pito siyang nan maurwat lopuan Christ o napatar momi lopuan Christ kalip may kasalita kala aramas siyang wasat erini pilipil me kom muyatar keriawan ponopon ye isabel momi
Nan karyawan pon-ponet sansal me autapekan sontimau o share me miminan pon-pon wet. Lobuan Christ ut kotar pawe o ngay te kami ut kotipa. Me weweki me Christ ut wialar atakaun kita ut tau dier pa. Nan karyawan karon limau isaki su masani penimemen wiala supplement Christ. Ekin wiala aramas kapmen men masa sorala me kap ut Williamdi. Kasampal, erugma ikasong yung Christ na more, au ta morin mas pa mo mala. Morin mas pan sorala me kap ut Williamdi ime puksaraw kasalayang kitail. Me kap ye morin Christ. Amen. Halangan. Erpegi omi wialar aramas kapmen. Akayawin koront riyaw isek limaw masani eri aramasamen mengain sarawi kinmire kaker kasawi mekaros apsota memen kasawi aramaso. Kung kawawa tamaan so ta mengain saro ba ang patulong retail. Kom sayratan ning kapan leto. Kalangan ngain sarawian Koht pan kakate pidalong rehn aramasamen ni aiso megdaban rong len leteletuet o ritingatangi wanim enata maur o ni aiso me ban pidalong peni masani me aban yangi o aramaso pan pil irabane upene o wiye konokonot Ye iraro me nampuk saro masani iputi sapal. Ipsapal imen tolanan mi all lautamen me yete nigitimus me ewiya olemen makinyang kaukawewe puksarawi te masinin Koht nan Jerusalem all menet all lautlar aiso me rongata Jesus patapatang kituan Wayne Koht tuan komor tuan morsautuk pini waitoren Christ klok riau ni soran o katete me maing rapai se kamelelir me komu supplement Koht kom katito sang nan lang pueki tama kom wiya o mamasani kan short kin wiyawi tami ban wiya puyen kakyangan ke maur te maur shotuk pin Jesus masani yang Nicodemus melel ko wasion pataken masanin Koht nan Jerusalem ap kasi to wewe ki tame kapan wiya paken kakyang maur la tene melel intayinguk memen me shodaban ipsapal shodaban kakyang shoso ko Wayne Koht Ariaso magdahil ipsapal ngayon sarawi katlong nagdahil. Iyan siya ngayon sarawi katlong retay. Kakakuha ko may iyan siya may lopu paanut ko tang fronsero. Iyan siya may wawagi Christ would we alara tail count. Ariaso may ko sa mo Christ ngayon sarawi katlong lalo. Ngayon sarawi pedalong na naimaur o we alara count o ison komor kareta nan kayuan karon riyaw isak limaw kasalayang trail me trail kaker kasawi mekot trail kaker wewe kit tame mao tame suwet tame trail anana wiya tame trail sita anana wiya okay wiya yera trail son kawait ime banut kawait a trail maur nan maur wet ni sambawet Kau tahu lah, ada tunggal time piltanda lah menit 5 luwik tau. Kalangan o kasiluwin oralap yay tene aiso magdahil milanan morwet gdahil wialar penay na yan Koht. Kayo tene Syrian Koht, dahil wialar Syrian Koht na isone wisak riyaw. Kariyaw tene tibakan makalar Koht mangki yang gdahil tibatal kan. Kumuha takatama sonri wisak riyawan. Parma sambil ka wewe ki. Son nasa ni makauno katkiyong taler manamanen kitaler wiala Syrian Koht. Hari sotre pe kasal nan Wayne Koht. Isirka kita krem abu isme isme bangkola nan le pugi puksaro masin nan iwan isewu sekriya me kauno katkiyong yerir manamanen wiala Syrian Koht. Umangen sarawu katlonger lolay apen ngayon sa rawang katete yung ime iwiya sa pulmen Koht siri. Amen.
Ada sangat peitak mainta. Paismena sa isma ko lang lang. Sedan magbibikin kita peitak ko pergi. Amen. Kita lembek kasal. Ika meleleme liko keriau bilban kasele yang ketail mau tuan ketail ban. Wewe kier me utan ketail komorlar o ketail ban utan sosok ko win court. Ketail ban we asirian court kay. Kalangan elder pergi tatunggal tayo mabil naglaray pa ang pakita rehn makompil kak proto o kita biya program pangkan kailamen o bil langata liko keriau ko mo yan bil kawe yang koros bana na rong. Kalangan kupramu yo kalangan kupran koros mayangkit ng program with ranward bil anso murin met kita ambil koto kailate wasama kita tukuti ranward. Kauno en katin kabay komida. O until next time tayo nagpulaw tuba na. Mak, komo yamen na yang rong patak potet ranwet o komo men likur lang maran kaon Jesus Christ o kasamo yung inanomoy mo and uyala am kaon o son komo akom itawin kapakap and lukwet kalanganin komo imain kaon Jesus ikamelele o poson Totok bakom kacun wiyata ni lobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal bakom kakarediam ni lobuo panieta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangkit tip koros me wiyayam komuyer sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiyala ay kaun o ay son komo sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekoro simoy tong komuya kalanganin komuy poy kamelele me ay tungol at yang injininan sapol mo puken komo kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God pilukdukete koros Melel irailkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu tayo isu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawikan dimenseng blok Isaac Pil niya pengkan, ni sautik klok su, kau tekin kapakapen ananakan, o mepuli-pulikan pilikin uyaray, ansong kau tek klok isu ni sautik ni alemikan. Kalanganin kupromail korusyen.